Drage dame i dobrodošli u još jedan video na Avon kanalu. Moje ime je Jelena i danas radimo jedan predivan, magičan, orijentalni izgled. A ovaj izgled bit će inspirisan ni manje ni više nego novim parfemom koji se pojavio. Bočica izgleda ovako. U pitanju je novi dodatak kolekciji Far Away. Zove se Splendoria i ima izrazito orijentalni miris. Ono što je meni bilo posebno interesantno kada sam pročitala informacije o ovom mirisu pre nego što sam ga pomirisala jeste da je 9 od 10 žena odabralo ovaj miris upravo umesto drugog luksuznog mirisa koji košta skoro 30.000 dinara. Ovaj košta 1599 dinara, mislim da je razlika više nego očigledna, a miris je predivan. Mene nekako i to pakovanje i sam dizajn i miris podsjeća na princezu Jasminu i nekako taj osjećaj mi daje. Ono što je zapravo specijalno, veoma specijalno za ovaj parfem jeste da je totalno ekskluzivan. Prvi put u svetu akord belog agar ulja sadrži upravo ovaj parfem. Ja kada ga pomirišem, meni nije težak, ali je baš onako bliskoistočni, karakteristično bliskoistočni. Ima tu senzualnu notu. Sadrži ulje pomoranđe, slatku šljivu, vanilu. Boje koje su karakteristične za ovaj miris jesu upravo ljubičasta, kao što vidite, i zlatna, tako da to vam je danas inspiracija za šminku. Počet ću nanošenjem baze za oči. Paleta koju koristim jeste Glimmering Gems. Ima predivnu zlatnu, predivnu ljubičastu. Savršeno će se slagati uz ono što sam zamislila. Uzet ću prvo zlatnu. Zatim ovu ovdje nijansu. Naravno i ljubičastu. Senke završavam ovom nijansom. Zatim uzimam Glimmer Stick u nijansi Majestic Plum. Predivna formula, jedna od mojih najomiljenijih olovaka iz Avona. Ovom olovkom ću da iscrtam eyeliner. Istu nijansu ubacit ću i u vodenu liniju. Popunit ću obrve sada setićem za obrve Brow Showcase. I naravno sve ove proizvode koje koristim u videu možete naći na avon.rs sajtu, na mobilnoj brošuri, u fizičkoj brošuri koju prelistavate i kod svoje Avon dame, tako da ukoliko vam se nešto dopadne i želite poručiti imate dosta opcija. Stavljam maskaru. Idemo na ten. Puder koji nanosim danas jeste Serum puder. Moja nijansa je Light Ochre. Naneću je na centar lica. A za spoljašnji deo lica odabrala sam i jednu tamniju nijansu kako bih imala taj malo orijentalni izgled. Malo tamniji, malo više preplanuli jer sam ja jako svetla. Ovaj puder koristim i kao korektor kao što vidite. I četka koju koristim također je iz Avona. Evo vidite tamnija nijansa. I tapkanjem ovom četkicom broj 109 savršeno se sve uklopi u ten. Ako imate suvu kožu, a do sada niste probali ovaj puder, ne znam šta čekate. Kao i obično, kod mene ništa bez kuglica. Uz ovu senzualnu i orijentalnu šminku biram malo neutralnije usne, Simply Spice olovka i Lux Carmine u nijansi Nude Slip. I ovako izgleda moj orijentalni izgled inspirisan Splendoria Far Away parfemom. Nadam se da vam se video dopao, da vam se šminka dopala. Ovo će posebno lepo stajati osobama koje imaju zelene oči. Pre nego što izađem iz kuće, naravno, ova šminka mora da se upotpuni ovakvim mirisom. I za potpuni doživljaj i užitak voljela bih da možete vi ovo sada da osetite. Ja idem sada da uživam u mom mirisnom danu, a vas puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu. Zdravo!